Perezida wa Amerika Joe Biden ari mu rugendo agirira muri Irelande y'Amajyaruguru. Uruzinduko rwe ruhuriranye n'ibihe bikomeye muri politiki yo muri Irelande iri mu bwami bw'Ubwongereza. Aya mashusho y'abantu batwika imodoka ya polisi arashimangira neza urwego ibibazo Irelande y'Amajyaruguru irimo uko bimeze. Aha abaturage bo mu mujyi wa Londonderry batwitse imodoka ya polisi umunsi umwe gusa mbere y'uko Biden agera muri iki gihugu. Abaturage biganjemo urubyiruko bigaragambirije bamagana isabukuru y'imyaka 25 y'amasezerano y'amahoro. Iyi myaka yakunze kurangwa cyane n'urugomo. Ushobora rero gutangira kwibaza icyaba cyihishe inyuma y'urugendo rwa Biden muri Irelande y'Amajyaruguru ndetse n'impamvu rufite icyo ruvuze cyane. Ikibazo gishobora kuba gituma muri Irelande y'Amajyaruguru havugwa uruhuri rw'ibibazo ni Brexit, isohoka ry'Ubwongereza mu muryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi. Ishyaka ryaho riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ryamaganye amategeko yashyizweho areba ubucuruzi atandukanya Irelande n'Ubwongereza. Na imwe mu mpamvu urugendo rwa Biden rufite icyo ruvuze muri ibi bihe Irelande y'Amajyaruguru iri mu bibazo bya politiki bishobora kuba ari uko ibisekuruza bye ariho bikomoka. Ari kumwe na Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Rishi Sunak, Perezida Biden yari muri uyu muhango w'isabukuru y'imyaka 25 yashyizweho umukono mu mwaka wa 1998 ugashyigikirwa n'uwari Perezida wa Amerika Bill Clinton. Mu myaka 10 ishize ni ubwa mbere umuperezida wa Amerika asuye Irelande. Ni urugendo rubaye mu bihe bikomereye igihugu kubera politiki yacyo ijegajega. Kuri gahunda ya Biden agomba guhura n'abayobozi 5 b'amashyaka ya politiki kandi biteganijwe ko ashishikariza abanyamerika gushora imari. Gusa ibiro bye byavuze ko bidateganya kugira igitutu bishyira ku bashoramari ngo bajyeyo. Ikigo cy'ubutasi cy'Ubwongereza giherutse kuvuga ko urugero rw'iterabwoba muri Irelande y'Amajyaruguru rumaze kugera ku rwego rukabije kuva mu myaka 13 ishize batangiye kubipima. Tim Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika.